ngay mà bạn share masanin code atay Jacqueline yaleta Christ nang kituop isak limaw ni ay sambaria isak silu mas walu clock limaw bantru koyo Fiji. Okay, so an sumi yaleta Christ automatically kauno pulpo na imonyo yan chapta wairang kite sang ki kamor pan mentombe. So you can we kapakap ki missionary me klang tuang kaunaw yatong rail Fiji rangola ponpe. So I store me pilray right kom kak mamya sapol momuyansa welcome kom kak truck na in YouTube tema kom member in ko na patabil saver nan video kan me pitay testimony. So it's not about me. So imen ekis chak singapasa apuyimo chebanto larnan leseno so to good. A child title the oralapin so to good ko saya yamoman aramasa manapan minister ki healing the Kataraway healing. Okay? Kamelele me lesson kan 1 to 10 naglar week riyaw sa malarko eme sansal tami men kapatrayang me kamelele mag-trial men pombe ay panay na ipin ngoy tak-trial chorus chalanana wewe kila tama kauno masani ki Duwen healing deliverance or spiritual warfare chonok wewe masanin pombe yabika kawewe me ki sparak yang masan ko we ki kauno so tra magon te patel kan apo empower ki tele ki tok kelapan atay person. Okay, so magchay panip sa paltra ap ki chay sa tatongi is ki chay makauno wiya yang ki chay chay bidbangkin ko peredi. Okay, chay bang ko suma chay bang ko Satan go do tra wiya chay sili chan chay lip sa pal. Sen may kono pata page riyaw. Okay. So page riyaw me doja magchay bang ka school sang lale ap sharing at aban iban oralapi page riyawan sa bangka kita murari amanaman melaw penuya sabol mo study sang lale me pit yamu na chay ban minister de yamu na chay bang katarawang aramas healing may bang ko saya me yaleta Christ a Christ anana wiya megot lole. Okay? Mayaleta Christ what kingen quote kat longer lale. So men wiya megot so traja uten san tebaikan apo men kasaleta yi. Chama-chaman makauno wiya tatongki kichail aramas me ipsapal. Working in a sarawyo kat long lale o men kasaleta yi. Okay, so yamomana chaipan minister healing. Isapol machay oralapin pompong wat huyuya esak silisak walu ibang watakata kumail pilasa Duwen count Jesus men Nazaret Duwen kot akat kidong pewe ngen sarawi o Manaman kat seli wasa koros katin buyata memau o kakela kata Israel koros memila pan Manaman en trepel Weki unquote akatin ye yang e. Okay? So wasang wata kat kadede me. Kaun quote ki yang Jesus ngen sarawi wen ka kat seli o wiya. Tame katin wiya. Nitu wana kat pon sampawat. Memelel mepit maula. Maula esang ren kaun Jesus. Nito token ngen sarawi. Manamanen quote. Kin watong atay maula. Okay, doja maula ako sang ren count Jesus. Sang nito token ngayon sarawi. Okay? Masanen code kin wado. So tame bangka kawewe mapan sanamaw ngayon sarawi o masanen code kin itantong kitay maula. Kareta kitay so lang chay sibang kumpaki Manaman. Manaman bang kumpaki kitay lima masano ko saya. Como yung ay miniminiang kauno through Jesus, sangren Jesus. Niya chay ipsapal ngan saraw katlong lalatra. Marag chana na wat puk saraw yo ka school. Wamak socha puk saraw re chelak chay ipukingen. Anganen pichiyo pampilgin maldo. Okay? Okay, yaramas resedaw de kan rail masanang ko rapramen mokit nan Manaman.
sangin solanga kapar pokita iya chai safety ko saya ya ranjio miminan masanen court o miminan tatogan ngen sarawi karena may panup sapal jaya tron chama-chaman amakelekal apo kasansanti o tron arngen saud pang kenuran lawi gen puroto okay so armas nen so taude ki masanen court ngenen pichiyo pang ko pichiyeti alright so ya foundation in healing and tetame itanto kutailen maula imi yap chapatwana ngen sarawi tatoken ngen sarawi me manamanen kauno o masanen kota child weweki te mangi o child tatongi chaibanka weweki me poson chaiken anakita poson sangnia child weweki yakupurang kaunon okay amananane patak o chailen rong o chai sapeng melelem posono gani putere child okay kamele look at why on that believe okay Satan will believe Jesus como yo ngoi tak cha singi sang Satan cha leta ke cha poson ke cha kamele lo ke cha leta okay so lack of knowing will of God a block makchai ban so jo we ku kuprang ka no e bil kun block a kun pil roti a chai maula kan karasaba may ban we dang a Christ ay morai sa sama kupurang ko tiyan maula iban we so mau we ban matamataw sapungong tama kao na masani iban matamataw me o we ki ay so char karetay so mau o we ki kao na mo itang ya yen so mau okay so iko sambala ban chailen we ku kupurang kao no po makchay ban we ku makupurang kao no chailen roson o chaila le tama kupura me pit kichal udan chaiban roson okay so chaiban yo kupana niyoralap God's will concerning healing tama kupurang quote me pit kichailen maula nature of God the is court maula the maula kisan easy may pan mena sala kauno wat ki panasa me court mana court ng Kamwahuiala okay ma court kapakata como yo ngoi tama pan min chance umauki tama pan min chance me kila tama pan min chance chupoi kita okay so chay panasa me nature of God the kisan one court akupurkik chailen kan maula kupurang court uwang tuwa chailen so mau ke chailen luwet ke chailen momala chailen hola so chaiban kupurata matamatawa the pungi yang nature of God me yi kotang Kamwahuiala man maula ye kupurang kotang ke chail chaiban watak nang kayon picture riau sakpayo you can move kayon picture riau sakpayo pain Christ kat kitang kalaba nilopuo yang agit pa child kan pag chailen mela sang tipa child kan o mamor pung sapulma ola kan makamakele kumailtar o makamawi kumailtar okay sapulma ola kan makamawi kumailtar okay so mai ka chen korong e chak mai de no katorop kin jing poegi lesson kan sa pangkatar lesson kan sa pangkatar o I karabana turin scripture de iran watawat poegi ongye kin kamelele me kauna kat kitor ngen sarawo poen wiya sapol matel sombatak atel chungol son sawas amay rokan kotaray pingkele plangoy study kauna pan kasaledo ni sansal mekan metoke penana Manaman no so wasan wata kasaya puwege Christ kat kitang kalaban ni lopo yang akilar tipachail kan pugitailen mela san tipachail kan o mamor pung
Sabulma ola kan Kamawi kumai lar. Pamgatan mangi, Count Jesus polar, tar yakit samalaro, mona child iputi, nantiwat. Okay? Mona child iputi, Count Jesus polar. Arya, masan wa kapulipulang ti korusia. Me iputi, koir tapon sampawatro aledi, melelen kamao, me kapulipulang samba through Jesus. Me koto sang kauno, kodong child sang nito token count Jesus. Okay, ya kamawi kumailar. So karasa pa may ban sumao nan rana to sumao. Ay pananana claim me count Jesus Kamwahuiala. Okay, masanang ko trapan uya masanintin. Lau kamu yo ngoy toke. Yamu mana trapan toke, trapan watakata, o trapan punki ningena trapan punki yang melelintama kauno masani me pitngoy. Okay? May bang kulay muni. Chok-choko kasawiyata may cancer. Ay pan apply masa ng court. Okay? Ipan raklangata may cancer. Apo ang ipan chupungki yang tama raklang. Ipan da court kapakiyata, court pakongya, o court court ng Kamwahuiala man. Ngaya later masa ng court, kasi yan ang kayong picture yari sa tayo, o scripture chocho kan may gidiar. Okay? Pang kasi kauno po gila tibay ka o sapul maulakan. Okay, lipalip mewiya mona kola bon lobo o Kamwahuiala. So duwete chayban such a back town, chayban such a pungi yang robot kan chayban ta chinda. So chayban nilo kaya mal up maur ye kapchakay yung poson. Ibanda so melel ikalangan kiyang robot and so kay tekay men. Kiyang naman mesocha poson a robot men. I robot imaular. Count Jesus Kamwahuiala. Okay? Si masanang kocha maur. Ping kauno masanin son wono. Masanang kocha maur o ngen. Okay? Amak chayban a lady to tongi so to beka salpa. Aman serapin may we se private message pana. Ito tongi aposon. Okay? May bang ko saya apelian lama Catholic. Apo ko saya udana lokasang kang wini. Wegia lokasang kang wini rong patangka nakakangala wini walu apeuran. Ako saya yang kauno. Sapul mamumasan ka dede yang yame wala ka ni maular. So ibang kesela ka na wini ka. So enda pare ria o socho puran soma lelmet. So imi ko saya. Okay? Ma socho sangan kawai to ko sang rengen sarawi yang kamu yermen alasangan namang poson. Papan socho tatok. Amangin saraw ka market kin kamu. To parang kinatatanan ngana trial ka nganan okutuwaw. Nganan iyari hisko Satan. Kantatong kita makao na masani. Okay? Ari puegia atatare poson mo. Kauno ko purperen kiklanga chay poson. Okay? Ako purperen ke puegi without faith emir nan ibro isa ke wano. Masodra chay poson chay chuka kaparenta ko. Ngi chay ban lisa soma, chay ban solang apterin soma pagda chay pungki yang sampa robotin sampa. At chay sudro pokata masa ng court o kausan lale. Okay, Jesus is the will of God in action. So you can think yang sin look at yung way ka po yung kakchama-chaman giyoralap mimang ko sa yap. Jesus, tama Jesus coach to kasala po yung sampawat. Yeyi kupurang court nuwiyawi. Okay, tuwa siya masulti Jesus ay pantaya mo man court. At ako purang court. At ako kun wiya. Okay? Apin Jesus machay pang watak nan sapol mamasan kan. Jesus makoto kasala yung child. Kupurang court o yamuman court. Yam wiyapan kauno. Okay? Chabang watak nan wasama chay watakero. Wiya isak silisa kwalu. Ako saya mekin count Jesus Kamwahuiala. Kamwahuiala. Patak sili Kamwahuiala. Kamwahuiala ramasakan makukotore. Kareta niya chaypan utial maurin Jesus. Ak chaypan wewe keme a child coachen Kamwahuiala. Yeyi kupura Kamwahuiala. Karita chay childer kapopon ki kauno
tames chukun buya chail aramas pango sayak chail men bombe chai gun go kapopon ku kauno tames sejen buyang ke chail okay amang kin so ma track chagin da riala chagin inda o buegia uyama ime kareta okay ab chagin pandun chamanta mesejen mo Ping kaun Jesus masani nan soni sakisak. Akatan kingen saut librabo wat ki kauno mangi memyang en saut. O masani librabo koto. Wen kawela, wen kemela, wen prapasang. Ango ikoto pokenan kemor unsak. Arisangan masan kaselelwa on kechay anapan kechay chaygin lila chaka apalak chaygin kapupon kier kauno. At chaygin suchukak mangayen palian. De mga inrati mautungan chapel mo so ngayon sarawi o kauno tuwedra tatawagan ngayon sarawi o kauno kot sam esansal ni mokitin kaun Jesus and so may kat selibon sampawat tame wiya is for people imaramas pakongi iyong medipanakan iyong mesumau kan Karda pa na polong kita. Chaban men patapatak truck just triyang kasaleta yiling. May bang ko sa yayaleta Christ. A Christ mi mireya akan Kamwahuiala ramas. Chamantan so miyap chaleta Christ ralapon bay. Miya chun tatawagan mo mo suminta. Kapag kilapa po sumao po ngoy Christ. Okay? Kamu yung ngoy po chayp sa bali ang chaban men kiyang Christ room. Chaman kiyang kauno para. Te alan buya kasaleta isi. Nan Isaiah ibang pokata ka scripture kan stubang ko sa yata pon. Isaiah lemay saksilu bayo lemao. Ap kutrail tungol loko ap atrail tungol lokolok kan me lokolongki. Atrail matak me toto kila. Niyan sawo kutrail matawo me kot me katkiyang kalokolok wet apso ti patail kan me lipalip kita watail wiya swet kan me wakiki lokolok wet kamawi kitaila madawa kamawi kitaila lipanola kan ni paluara kaunsaki kitaila okay Ime masani ki finish. Okay, lo kayang wayonda. Finish. Lo kayang pompeyo masani enekier. Pon lopo. Tama Jesus masani. Tama komu yo ngoy songon kacheta te wiyada bo abaliala. Kauno kaun sakalar pon lopo. Okay, acha sumau kan nekier pon lopo. Tibaca kan nekier pon lopo. Udingan trepel nekier pon lopo. Okay, so Isaiah kadeda marangma abon masani go batar tame Jesus kachton buya nang kalesia silu isak payo ar Christ katin kapit kitel sangni karyapan ko sunneto niya katin ale ongi karyao ni Duwen mepuk sarawi masani meman melangatar ni tuka epan riala Christ katin wuyamet. Pwe kapai me kot katin inoki ang Abraham. Bil ko yang men likikan sang ren count Jesus. Sang nuposon kitay lengkak alengen sarawi me kot katin inoki dar. Ngay kot inoki tangen sarawet sawasapan aramas koros o kitay puk sarawi masani me chay men liki. Ay smew yang kitay chaylen yang kakadan ki sama child court, child Syrian court, count Jesus. Okay, Korea kan ko sanger kareta ngoy niya ipsapal, ikin ko sayame solar Korea. So kompan sa chaman why ko to Korea kan po ng panene. Kompang ko sayawe nan wawa, pwede ya kapay bang ko di po ng panene. Okay, pwede nakier Korea kan kauno kisanger po child. Apoy kia chay sawewe me ko sanger po child, chay bangun wiya mamor lale. Semi ko saya monay do dido ko saya me. Sawewe ki masa ng kot, la yang child a child block na lady.
ตัวจะอิไรเรนาเลที่อามีอิไรเรนาเลสังเขาโนอามี so may ban according to the reading ni Duwen wata ko sa yame Korea kapil ko sanger ay sa jabang pumpung kiyang Satan mamia Korea po na maur po na penina ya maur okay mekareta ko sambal kailan aleta kay dek memorize ya la scripture aleta kay dek wat liki aleta wat ki kausan lale tama masa ni may pangkamelelo apan sansal ni ay wiwiyakan gaya pan tuwa mia one masano nan wiwiya porye so ja memorize okay kamu yo ngoy tabangken wokla te kay puya di one kuprang kot ni one at pilata kapayata tama chakamelele so may ban rongala lesson wo nap makaselel eutra scripture may haleta o kamelelo tatongi eutra scripture me ban mia lepo nang kaskulo pon okay kareta ka sambal kichailen kodong kauno niya chail nong yongan men asolai nong yongan men kamelele so kamelel ye palia pana chai poson kamelel ima kauno kupurki so nature of God to which account Jesus a kotto a kasale yang kachai lis kauno yamuman kauno tama kauno kamelele tama kupurang kauno okay nan matutuwa usili sa klimao Jesus are katin kakang seli nan kanium koros o nan kausapakan koros a katin patapatak nan sinakukekan kaparang rongamau and Wayne Court okin kakela kata aramasakan sang nanar sumau kan o luwatakan koros matawa so makomu bang ko saya makomu sapal count Jesus mimi remui tame Jesus buya yime chaban buya karena chastuka kuita ton sarau yang atro portaran sarawi prowe wiya selia imorin sampao produk portaran sarau kaiten chaban iwewe nip sapal miniminiang kauno nganen court ka count kupurang court ka count so ma Jesus ka kang seli ay bangkang ko seli kalok Arya isoje Duwen is Jesus I karapana chay kalok ye ime Jesus kunmuya ko seli patapatanki rongamawon wing court ya rongamawon wing courten makambang kaprayang kauno morapan makon tepomkan o kampan susugo wing court okay kay back checkin patapatak chat wetrat advertise kakrongala patake o naksasatay bang yayang esodra posakis es joy musaklawasakis ai rongamawon wing courten esansal kichal tipan sotra lana child maur Jesus kotto Aryo wado way esto wado momotso Jailar mas mawiyata momotso Jailar uyu pana ap Jesus wado way Wayne Koto waksang Wayne Samba kichay patrapatronan sampawat ap kaideng child kisan sampawat imakarita chay pang watawat putama kauno kupurkyo tama kauno masani ime panaw yaude a child lifestyle yamu muna chay kamelel yamu muna chay kinwuya tango kan mit chay kinwuya okay nan wasan wata ako sa yame kung kakela kata ramasakan sang nanaray sumao kareta komuyongoy chapan mangi me ministry of healing te Kamwahuiala ramas chacho ka Kamwahuiala ramas Jesus me kachkach lola chayla men Kamwahuiala ramas okay me chayla nane kip sapal weki kaunong kaktatong niya bang we kapakap kilapen Jesus me kachkach lola ya bang Kamwahuiala ramas tuwe chakomoy okay ba kikinda chalte kiti kaun Jesus tuwe chay yup sapal ngoy socha mengkasaleta ma kauno miya manaman chay men chongo puksaraw yo kak minana la portrail asin tukon winani apenana la portrail esapong maingo esapong tolol okay tuwa chay kiti manamanen court ak chay wiyete tongki ana panaramas okay so on bueno silisa kwalu pwede ko dito sang nan lang Jesus masani iko dito sang nan lang pwede kapayata kupura ni makachin katariyoto akaite pwede wuya insene okay Jesus masani me akachton kapayata kupurang kot
karita kamuyongoy ban klang Jesus chaban udial sangnia chay watawat chaban sa dame Jesus kun buya kasaleta yakuprong kochen okay ben warangko itakren Jesus yamuman aray pana sa kauno Jesus masani may kilangya may kilanger samayo wakita dame Jesus wiya yime coach kupur kite masani yangan buya rajukutuk paisa ko poyet tuan kupuran samay Israel koros meklang sapulimau o poson renan kemor sojuk o ipan kamaur rail ta ni mulan ran okay yakupuran kochen kitail koros meklang lang sapulima yeras ya sapuliman ye Jesus mekarita chay poson mimren count Jesus kauno coach kataroto Jesus pokichay lang poson la Jesus akaporporan mor sojugo pan mimre child okay rabanan ke mor sojuk o ibang kamaur railta ni mulan ran railakan mo poson Jesus remelar kicailakan memor chanan nanti wet kicai poson Jesus okay chaiban mor ime ka no kidi all right so kaidin scripture kan yamoman count Jesus akan Kamwahuiala aramas okay yamoman count Jesus akan Kamwahuiala aramas matupayo riesak silu mai ka chingka kwata emetodra pantoge jasintaba okay when we are men kupura pompong wat mepit ka schoolet matupayo riesak silu riesak payo Jesus ka chinka kang sili nan kalili pon kaukawewe sili nan sinakoke kan en men susakan kapkaparang ki rongamawan wing court o Kamwahuiala songen somau o luwet koros rena ramas koros niya wat masanang court matawa wan Jesus a katrop weso dra patapatak na nim sarawi abo pilpitoy seli okay karita kamuyongo yipsapal japan weweki masota mission minded masota malielin mempitoye yo sawasa aramas kan rechel wat kikchel tosang ko porang kauno okay may bangko to patak nanim sarawya niat len ni kono pipipon sa aramas wat kinen ni tosang ko porang kauno patama kauno kaun Jesus kasale yang kecil nan sinakuke kan wat kuasang kautang kan okay abkin kaparang kisele rongamau wokin Kamwahuiala aramas mesumau kan meluatrakan rena ramas koros ari mare apuntan tla wasa koros nan Syria mekareta aramas koros mesuma somau kisangin somau kan o sangan apalakan tuecha aramas mengen suat ciatar pewe mesaliel kan memotor kan koros kin wisik panaren Jesus ap kin katin Kamwahuiala okay karita kosampal chaikin somawak chaikin changay mawuni ak chaikin suka changan ni chel junta token momotso kan pokita chaipil kaita junta token momotso ap mechikos ko sayang aramas me ipsa bali ye child jonan Bible study o meman sa ibukinge na suka release power and God akak patak a release power and God as suka okay wagi ibukinge ngenen God ye power of God I chamandan so mese patapatro Fiji momotso kan raken wangit abut nan kapakap kisuma o paki we tepe la para tangay kit pagitar kelang wak pasang so I kasampal chaipan Mauriang Christ o chaipan men kasaleta Christ so tama uya ramasakat janga chang rapa ke kauno so kasampal komuyongoy chaipan asame palwara taka wulwulian kauno account Jesus makchaip sapal count Jesus mimi lalecha so count Jesus kin men kasaleta Kamwahuiala ramas puyi kupurangkot chailen maula macaipan turin sola chay suka release healing chay suka kapakap Kamwahuiala ramas chay suka linganala kauno okay Kamwahuiala koros kin kalinganala kauno all right matuisak
ratigitigeo Madui sak ratigitigeo nan scripture jojo kan kangonga yang kecil ban pin uya sapul macai study bu jailan kamelele macai buko Kamwahuiala ramas bugida jailip sabal Jesus aka tenggot katla child o Jesus a men Kamwahuiala ramas okay madui sak Jesus are malipe sapul matum batak e kriyamano o katki yang rail Manaman en kausa sang rena ramasakan ngen sautakan o kakela ka ta songen so mau o luwet koros okay makom ko saya ngoi tun ta token kauno ban mangi megat ki yang ketailier songen Manaman ka miaga tin wasa wata njung ti anso me physically mimi pon samta e koroto sapulma e kriyamano ki yang ra songen koko likwo o ki yang rail Manaman to yi ko sampalen challenge peptais kingen sarawi okay anso me chepan ipsapal jailar peptais ngen sarawi ita sangan commission ita sangan koko lik count Jesus ki yang warang ko niya kot sampa ita me bil ko dong ketail Wagida i wewen challenge peptais ngen sarawi me ban chia ta po taila ban ki yang ketail Rosson and ministry okay abang kakela ka yang ketail ban sipala batak abang Kamwahuiala ramas abang paki wengen sautakan karita kamuyo ngoi saulang just bang purong toke sindrugo sinwunani kaiden okay compromising church mo so makin pay kasal saulang makin pay kasal ki court makin so pela wunani the toke John Dipakan mangen sau so Manamanen acha e wong kauno aban sansal nya cebang kapakap ngen sautakan bantrang okay so buksaro rai diakis Jesus got stone kawela udengen trepel nan samtawat Jesus got stone kawela udengen trepel nan samtawat kayon son siluwalu meman makin mimi nan tip yeyi nine trepel okay kayon son siluwalu meman makin mimi nan tip yeyi nine trepel me we are deep sangatra nintrapio okay ko ya trepel we are deep nan sampawat sangatra nintrapio sapulmang ko tiera skatto pwe ki karabawet when kawela the token trepel kareta komter kiyangan trepela credit meko saya o pwe ki Satan kamuyup sapal komban asa magchaiban sojo kikiyang Satan a credit po Satan asa may lose man okay Satan asa may lose man melel magchaikak sukautila tamuy tatatratip mekak miyasare we lose store wagita chaika melele Jesus ka walar utangan chepel okay palilaut achail pilipila chailinang ime chaika poya takay dekan chepel okay hatuja chaichuka kilang mengoy me pilatamo so pilipili na nang kasampal may ban men muidang kraisay mor iwawan muidang kraisay mor tama ko prangko mi ban muya tama kay dek istiban muya okay kay dek kapakapo alyo mo po en rachungatap ama naman mamor ran naging kasaleta ma kauno me account the chepel the beni okay so ratigituk is isak nan rautra ye me kasaleta wak pasangan sapul mangkotrakan o Syrian chepel kan meman mesotra wiyata nepung tepil sotra pakong ria kaideki sapul mangkot okay so may pan wiyata tibay niya muitang Christay mor tepil ka kailok selia pe arya puksaraw ka dede yang kaidek ngoy sapul mangkot ngoy melama puksaraw ko saya may pan wiyata tame sapong murenay muitang Christay mor bil kailok selia pe arya kaidek ngoy sapul mangkot okay mail ka chin kak
pangkakela kay kichal during scripture me back up tama kauno masaniki inawan Kamwahuiala kutong kawela utangan chepel o akachkido Manaman and Kamwahuiala pogida akachkachlala child so healing tuaja uya inowyo inawan Kamwahuiala mekot kachkido nan exodus may bangatin watak tame katin masani ma chebang kapoyata tame kupurang kauno Arya Ola kan metoke menisip sotrabang ko dore child. Okay, may kachin watak wasaw. Tuwatra a child mayaw a child poita nandama Christ wiya yung trailer. E barara niya chaypan memor ke moren kapayata kuparanggot. And some checking sabe gang kuparanggot checking open white checking moitong. Andrebela ansong ko to prap ansong ko to kawela ansong ko to pokita tuwaja sola parara ime kachin masani nanaran wasan watawat kan so count Jesus American niyakan kachin June scroll up niyakan kachin we asili sabon matatokin healing again market ki Abakong, Chabang wadak, wasama godian. Karaban kamaula the healing, a kingasaleta me coach pakong child. Okay? Kasaleta me coach pakong child, a casaleta manaman and court, a casaleta me masan and court melel. Scroll up, Chuju. Okay, no, scroll down. Down some more. Down. Okay, manaman. Akin wado aramas raincoat, puegida aramas pankilang manaman marasuso ka melele kauno. Akom release power in court, remi kom ka kabakab Kamwahuiala ne ape apan minasola court. Okay? Karitak chapan men fully committed on kauno. Kauno kin ki paluar me holy, me sarawi. Okay, chaman me ipatangi yer me achail pung ukosan ninjang Christ. Kauno ay rong iti komuyong ay kitapung la mowa sang niya chaka makilkitan chang Christ kareta kolokol makilgal makauno kiyang komoy. Asa machapan chapta entertain, asa machapan chapta perberen deep mongkot, chaka release power in court pogita kauno sarawi. Okay, kauno sarawi. So manamanakan akin kalinganala kauno kay tengkechel. Kalinganala kauno waral panpilmen kodo asala chay kaun. Amay chay patapatar Akchay wiyak socha lipong kauno aramas kaklang raban sa chano raban mendafe raban sa chano kachapanki karata kasampal komuyongoy bangkin submit at more on kauno okay bangkin tilapan kuparang court ay no koros metoke achay kapay achay poita achay pewedi eong kachay kauno ban pack up okay manamanen klang marang kauno rena ramasakan. Istuwi wagi tamin jingi diwasan. Manamanan tuwa chaban kilang marang kauno apan lingaling la apan lingaling la rena ramasakan. Scroll up to. Okay, stop. Go down some more. Down some more. June, go down. Okay, Uduasan. Stop there. Okay, so answer chorus magchailen minister ang ramas mesumao cheka kwatak panajawasan ako saya kauno pa more niyam ewang kauno ni kabaka o watak sapol mamasan okay mikos kasaya kamuyong ay pagiya type sapal chaban mangi me ministry in Jesus we likliki yang kamuyong ngoy jaso kamagaligi chada apa bang kasaleta I lala chakarita ran koros ewang kauno. Be ready, Masano kawit king child. Be ready in season and out of season. Wedra anso koros chaiban ready pokita miya ramasoma chaiban chuwang. Miya ramasanane salvation the kamor chaiban chuwang. Okay? Masan ka machay ka school ki esotere toko chunta tokan momotso. Etoko ki child may sapal.
Okay, child me ipsapal, child Wuyala, ministers of God. Imo kay ganinda. Sima mo itaw kampatabata, count Jesus. Pogita, I ministry me katkiyang sabol mawarang ko. So kamu yung ipsapal, cham mo itaw ya cham naur, pogita kupurang ko panut wiya sansala tapoy poy tanana cham naur. So masani, chay bangkin yewang kauno ni kapakap. Watak sabol mamasan kan. Chay bang kolokol at child relationship at child yewang kauno, wasa koros, ansa koros, child ready to be used, which ready and tatong ng child. Okay, an ke mong yung te bakela. Bako nga ramasakan, mag-chay kan minister ang stuwe kita ipulgi di sign and jalan wasan. Mo chay men ang gumoni. Matu. Okay, sign and jalan wasanap. Nan matu ewe sa payo ng kalesya lima weno kayong korenji sa siluwe ulan riyaw. Okay, so Jesus akan bakela. Moved by compassion. Okay, pwede atar ke limbak, akan limbak ang araman sa ko kung kamakitongi, ang Kamwahuiala ramas. Okay, so kamu yung ay mat so cha limbak at cha ko weseli, just to because aleta Jesus. Okay, so asa mo manaramas kapan kapakapiyang monampan kapakapki. Scroll up, Ryan. Stop there. Down a little bit. Okay, yawan waray nam soma. So tami iki diwasa. Yaramanu taja pururta kapag kimeman. Kami na sa tamay. Makamokiter na sangan kisakisme. Ya. Ragin ko sa word of knowledge. Makmailiang udiyal. Tsaka na manaka pulopulman. Tsaka na Afrikao. Kisakisin kaya akak ko pa word of knowledge med which akak kilang weje kilang ningen. Okay? Ay kakin data ta. Arma kamu yung ay cycle nan level wo tsaka kita krena ramas. Okay? So chaban Minnesota background na ramas mo na chaban kapakapki. Pagchate prayer miss to which kapakapala norda situation of miss out. So yawan na rin ang sumaw. Okay, kita lap mi bang kapakapki kakenda. Yawan warin ang sumaw. Tema matak yawasa me matak kwento kete. Okay? Dame chok trenta. Okay, miyawin ka kangkang. So mga katuwa kahit line, men kaway dong kailar ang sa mga minister ang aramasaman me. Sumaw anane sawas. Kakamele le makaon Jesus ka Kamwahuiala. Okay, kayo kasambal. Kumabil pan suik te sotra kamelele. Okay, ya kak hinder, ya kak sotra le dia maula. Ap ngoy, wiya kapakapi level in power and God. Memabil pan sotra Kamwahuiala ay poson apa maula. Okay, so poson to sotra mimini yotra level. At child poson work pasang karata. Chaipan nanchiyang rongorong masa ng kodro payaw daodaohngki o ewang kauno. Bueki kupurperen kiyan sama chay poson kokota. So niyampan paypaytak ngayon sa raw bang kawit kinuk takan. Okay, song trigan makaana na pilitak ko minister on to ja katarawi kapakapin hile kapakapin Kamwahuiala chaypan practice chay poson. Chaypan sa chama sabay chaypan watak chutamo puksaraw masan iyo chay wiwiki yak prongo chaypan dacha wiya. Pumak chaypan bar koros ko sa rengen sa chama chaypan dacha kak chaypan gilangwa. Ar balilaw din na child confidence. Okay, healing instant water answer water. Okay, healing kauno sairer. Would take time. Okay, okay, healing chay makareta. Okay, healing Israel makareta. Okay, healing child o Israel chay koros mamao. Kauno just hold it up. Chay sa chowe wegi unsaking kuprang kot. Apo yung kayo kasambal chaypan nasa. Mit child sapal what ki Jesus kachkach lala child with ministry chorus mit chay wata kata nang puksaraw makauno kun wiya chay banda chala sang. Okay, maya sa miyo wata main coach tama ko masani kakuya ma ayap sa wiya. So isang na tudo tama chay wata kata mit Jesus wiya ay dek tama tama ramas ko sa iya. Scroll up chuchu. Niyom stop there. Niyom kilang
re okay ono pataren ale arail maula ayom kapakape tu trabang pungki yang nguk ma pungki pana ayom kapakap okay tadongi maran count Jesus niam heal sok mai kak kengkoronga kapakapakan kamau yukalani maran count Jesus pokita maran count Jesus me manaman sumau kang ko sanren chepel masak rong maran count Jesus sems limau isak payo isak limau kakak kayang kaya generai le tu ada anoint generai le mesumau kapang watak nan sems kakak anoint ki le tagabil kak pul bom torai le nan mak isak wano isak walu so imo mon Jesus sa Kamwahuiala ramasno kapakap ni poson madu isak walu isak tua so poson inanan iki and Allah yang kapakapawa pasatang right put it down kakela kakin Israel ewang coach ni kapakap so lahas ka bang kakela kakin Israel murenom ministerong Israel rilingo kakela kakin Israel puksarawiyo kapakap rangkoros pukita chay wewe kier rena chay memor pun samtawad libra pa bangkang gogoseli okay nan lang chay ban relax or enjoy anana chay mi pun sampa chay wiya mawin up bawe dear count Jesus bawe dear chay chukala kaleo so chay ban mawin sang ni tuweja poida masa nang coach yeyi kakela ban nan ngana chay yeyi koporoporan yeyi karaban memor okay se koporopor ke me sansal aban so sansalong ke child po ikichay so jonok spend time abu kakela kay mile kakela kay kichay koros scripture kang ko dier o saban pasong nan ne child page koros me biltunin sampon Facebook anane masa ng coach men law comments po sang katarong komi okay chay bang kapakap o todi sang don Facebook yan sa wajay bilmen luke Korusia me ye wong child me second chomo idang cry some more kompanso cho we ki masaneng court ni tuang kuporang court kompanso cho ale kamarain pa kompanso cho ale makaban te pa muikan de masaneng court pilkak malong komi kasalaban me komanane kiyang kauno amun nor so ibang kapakapen muitang cry some more again yay koso yan ang kaskulet me kaskulat toke aramas memuitang kray sa nor. Pwede muitang kray sa nor chame ngin saraw kakatslong lalam. Okay? Ariang ngin saraw katslong lalam ngin saraw men wiya kupuran kuat. Okay? So chay kapakap. Makom saik muitang kray spake wom nor kom kak alasang nito na mo wiyaki Main count Jesus. Ipartisang komoy. Ikamelele ngoya ramas tepanaman sang niya yiputi koyerta leletok lakwet sapol mamumasan masani njang Christ kelep makakuten tatepaikan ipakiyang kamay kamkachin witenia kamkachin kauniata kamkachin katlong lalay wiyakiniala sanganaramas makamkachin kupurki yen wiyala amen